خراببوون هیکتیا مامۆستان باژارên herêmê dest pê kir û daxwaza başkirina jiyan û jiyara fermanberan û mamۆstan dikin. Evrû li her êk ji bajarên Hewlêr, Silêmanî, Duhok, Kerkûk, Helebca, Kelar, Raniya, Koya û Akrê êketiya mamۆstan xirabûn û nerazîbûn dijî nebûna gîrûbûna mûçe nîşa da. Êketiya mamۆstan daxwaz ji hikûmetê kir rewşa fermanberan bihête başkirin û arîşa mûçe çareser bikin û daxwaz kir ku bi zîtirîn dem pêngavên çaksaziyê bihavêjin. خراببوون هەڤروی هەیکەتیا مامۆستایان کوردستانی li bajarê Hewlêrê alozî têkef. Piştî ku biryar bû evrî û 25 neh li bajarê Hewlêrê xirabûna mamostayên nerazî li hember baregehê êketiya mamostayên Kurdistanê bihête encamdan û piştî destpêkirina xirabûnê û di demê xwandina gotara êketiya mamostayên Kurdistanê. Mamostayekî nerazî gotara êketiya mamostan birî û ragihan ku êketiya mamostan dixwazît nerazîbûnan biçîk biket û به انقصد مامۆستا ئاگدار نەکرینە هەتا پشکداریە خڕڤەبوونێ بکەن. دکتۆر وشیار علی ئیسماعیل مامۆستای زانکۆیە گوت هێکەتیا مامۆستان لە سکرتاریەتە هەولێر بزافکرینە خڕڤەبوون نەهێتە کردن داکو بێژن لە هەولێرێ ناڕازیبوون نینە گوتژی به انقصد مامۆستا ئاگدار نەکرینە. دکتۆر وشیار گوت چه کەس بە vê ڕەوشە ڕازی نینن و هەمی خواندنگەه و زانکۆ مامۆستایên نەڕازی تێدانە لێ بمەبەست بزافکرینە vê xirvebûnê biçîk bikin. پەرلەمانتەرێکی پارتا دیموکراتا کوردستانê tehkîd dike çi hêcetekirîne bû encamdana xwenîşandana û hişdariyê ded. Eger li henekê dî di demê xwenîşandana da welatiyan bikar bînît bû sûdna hêrişkirina ser baregehên wan a di hemberda ewan jî xelk heye û dikarin baregehên li henên dî bisojin. Ev peyvên Ferhan Cewher Perlemanterê Kurdistanê li ser fraksiyona partî di bernamekê televîzyonî da hatin û herwasta di demekê dane ku rewşa welatiyan di xirabtirîn az daye û roj bi rojê qeyran kîrtir û dijwartir dibin û Perlemanterê partî dibêjît çi hêcetek nîne bû xwenîşandana û gefan dikin û dibêjin eger baregehên me bihêna sotin mafê partiya her karekî biket bû xwe parastinê lê amaje bûyê çendê nekiriye ku mafê welatiyan e jî ji ber xirabiya jiyana wan e her karekî bikin bû parastina jiyana xwe dest ve înana mafên xwe. Rojnamavanê terorkirî Wedat Hesên aşkira dike gefên kuştinê lê wî û birayekê wî dîtir hêne kirin. Eger berdewam bin li ser daxwaniyan bû dezgehên ragihandinê ev e wek Wedat dihêne kuştin. Di çavpêketinekê de di gel ajansa Roşnews Ebdurrahman Hesên biraya rojnamavanê terorkirî Wedat Hesên bêjît hêzên emnî nevê ku jê birayê min aşkira bikin çunkî eger viyaban bû ku jan aşkira bikin ev e bi 2 rojan da aşkira kirin. Got jî çend rojeke bi rêya nameyan gef lê wî û Taraq Hesên birayê wî yê mezin têne kirin ji ber ku li ser terorkirina rojnamavan Wedat Hesên bû dezgehên
راگهاندن آخفتینه دیار جی گر او نامه لای وان پارستینه و بگوتیه او جی وک وداد دهنه کشتن پارلمانترک فراکسیونا گوران لپارلمان عراق رادگهینید گازی کرنا وزیر و برپرسین بلندن حکومت بو پارلمانی ده بردوام بید. مسعود حیدری اندام فراکسیونا گوران لپارلمان عراق راگهاند پارلمان رجدا لسر کارا کرنا ارک چافدری کرنا سازین حکومت و بردوامی دام به بانکشت کرنو جپرسین الوزیر و برپرسین بلندن حکومت. هفسروک پارتای کتیا دیموکراتی پیاده رادگهرید آرمان جامج پکینانا جواکه که دیموکراتی لروش آوای کردستانه برپرسکی و پارتیجی آشکرا دکت آلوزیم سوریا بتنه به سیستم فدرالی چاره سر دبن دهی کنگره رکخستنا پیاده لبروکسل پایتخت بلژیکا به پشکداریا 700 اندامات دست بگیر. صالح مسلمو آسیا عبدالله هفسروکین پیاده هف پشکیا خو پیشکش کرور راگهان پارتاوان دم 13 سالان دا برف پیشچونکا مازن به دست اینا وک پارتکا پیشنگ لروشاوای کردستان رولی دگرید.